Number one, nongo akera abantu be county ya Nyamira nambia mono past njire yengo jamwara nsabera lojenga nabo mombe kete dita dia ngabuya nenje ninde mato ko beke dita dia Nyamira buya ekarwa yete chisawu kuri dia basene tori ba kore basibuya onale ye number one yo nanje la bonte mete ko beke county ya Nyamira erieta liya yo swali ngo temande yo songo ko temande kuruka opita matumoje ona aliye seneti Nyamira te gosie yego tara namba yenga number 1 segundo ka pasta ngambia mono na bantu bane be county ya Nyamira ase okomakera chikura na ndo kwa enda kwa WhatsApp number 2 ile ndo kwa nangu tara number 1 ise njumbo kwa no maene na ende nyendele to kolega asiane ya obasai na ende njengo tinero maene aba sangine la banango tabane ngangongine lakini njoo tanga ndike maene na wana letere tu ripoti une county ya tumire milioni 18 mwairwa majara itigo kana atare to kanyora maje tai maje naro ose tai maje mwate babiye kera ka bana dengo ko maile nyabenuwe njo muno yomo olio to no kwane songo maile oyo kalere kero moja kurupola na kwane kema ekemaile amaje naro itigo ose tai yes ono indira bana kurja matanga unangalo to wote banyorra bana inchi bare no ko mugeni use bare na kaba bami bawo je tora tabania bata bana bantu bamindo inu muto chore de kosewa ngabona na je seneti akoma na atanga ngia ko roko nga uchunya ko rupole ono bana na letre pole na resi abana abadigere chinda kana ka kiba bana akoli mbo bana akoli ikyara abana ubato bege tobisi na ubato wege ete ekirogo iya karogo bato komu basta ngakio kulote afatali ogende kolera yabali bato komu ko abali bakareki aba no mai turangu bona iga gabe te nyamaka nesere ya jamhuri jina chole go ja korupo ikiara ni mai turangu watebu ebu wani njena kwa ndo tuna hapa ndio jamhuri njenda ungarere ngoko ne bekira ni nyama ngende ndage lakini hoti ndage korupo le une buda gore hote ndane para ko mata aya mbere ire ngomoji yara erubobe ande ina rawane tai gora ira bantu eto uchi uchira itiko aminto danso eto tabanga gavana ndikubanja watewa ndita yobata akiri ebwete keromo mbiye waterera opinion na wane bila kitabu ya goli ruwe county ya ekara na bole tie omisiane ya bole tinga bila kitabu ya kimote to komitumia une plan ya rororo no go sombo moro na ko moro mjipa mbra ye go tunande akore yako omo sene ko korku kanata ole muranga ere gabe te koro mwaka akobe kera michikiro mitaikomi onye nyaga nyali baba ansa 2030 10 kilometers nangere ngaje abengiro moro nangere ka ntete tawuri buya ninya kitali ete Nyamira tuwa bole kiese ne tinga tobekere machine ya MRI ikiara bantu bakumyoka ngaimorojo mwaka ali kurwali moso meyoro ngaya kapukate ne bali ngao ndiba liyo kurwali walia ya manje ndito wate chi machine yechi unanga atole buya nyagita limu bwatara itigo malia wanaro igwa umaka na bana tagariki mkobolia bana bengo ko mugeni ngiabe na kubode yange tebe na gita abantu bataye banyole ubugweni se nyagita abantu bataye banyole dio bigo to bose umugaba no ito ategerere ibiru byana byabana iki toke ni wokomu bisawa na iki umurangi nabo jikokora onko musaba na moroje Nyamira twalikirwe twakire Kristo ese kenye iyo assembly uji karanza mumo to nyombaga na assembly weka mwana kore ndege bami ndo aki kama nata kwa ba musie dibaga bakolega asiaba ya oversight oitera assembly iri Nyamira ali no headquarters ona muna ntwe abasene tanto Nairobi to choke karasa karo ndonyi bakore ikiare katiba ya Kenya nema itena ngai assembly
ya Nyamira rubende gwikaransa unless abaye musieboka baikaransire baitire resolution yokaenda gwikaransa asa nawe ise sakao asa igoto kumusabo mugaba atiye koleta liberia abaye musiye baye uri baga bachoro muspiko obo babuli amaswali yabo ndabona ngo boli balenga bibira ngabiyagule kibesere ngabiyagule kiroli kibesere ngija abumwe baboli bataine araba sai yababoli ebintu ebyo bibekwe emesa igo mwisho otosabere nake jena tebete na solution yemichanda ya Kenya ariko iyo umwana ukenya tokoro kumuye ayora goro ngo usemu acha kobe minister iya gore yawe emechanda Kenya to bwa William Ruto na batayinga amangana ye dynasty tatake na bato tebe akataba yalinge asila asesda dynasty lakini wana tatayinga Kenya ko change no koliyo umwana wo mu president yo mukoro rali Kenya acha kobe minister ngaitwa kira abana abandi borokolesa